Gĩkundi gĩkĩ kĩa atongoria maranyitanĩra na mũingĩ wa kaunti ya Makueni igongona-inĩ rĩa mathiko ma ithe wa mũmbunge wa Kilome Engineer Thaddeus Nzambia. Makiuga nĩ hĩndĩ andũ marebanga kĩũteti na gũtua mwerekera ũrĩa marenda gũkoya gĩthurano-inĩ twerekeire kĩa 2022 mahinyĩrĩirie he bata kũnyitana ta rũrĩrĩ na kũnyita mbaru ũmwe wao ũrĩa matuĩte nĩ mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka. Sikana tukue na umoja na waambia mahali tunaenda ni mbali, lakini tukigawanyika na waambia tutapotea. Kwa hivyo na wasi tusimame na Stephen Kalonzo Musyoka kwa wakati huu, kwa sababu wakati umefika wa kuchagua kiongozi wa nchi yetu. Huko kwa hiyo laini hiyo ya Kalonzo Musyoka, anataka kuambia wakati ule mnaenda huko Kiambu, huko mahali huko kote tulikuwa tunazunguka kwa Jubilee, mwende na mimi. Mimi najua vile wanacheka, najua vile wanafunga macho na vile wanafungua macho. Na saa hii tunawaambia wapatie Kalonzo Musyoka nafasi. Ihinda-inĩ rĩrĩ President Uhuru Kenyatta arehera wathani-inĩ mamwĩrĩte gũtirĩ na mũndũ ũngĩ mwagĩrĩru wa gũtwarithia kĩoneki gĩake na mbere gũkĩra Kalonzo. President Uhuru Muigai Kenyatta, you have a man who can succeed you. He succeeded, he protected, he supported the former president of this country, Mwai Kibaki. Akafanya development vizuri. Why are we beating about the bush? Tuko na Kalonzo, tuliona vile alifanya, na sasa tuko na huyu wako ambaye amekutoroka mchana na anakutuzi mchana. Si useme tu haya hiyo Mount Kenya bwana Kariuki, muambie Uhuru sasa Kalonzo wako hapa, and we are going to support him and we will support his legacy and Uhuru will forever be remembered in this country. Na mimi nikiangalia wale viongozi wako kwa kiwanja, wale wanaomba kura ya urais, hata nafikiri hapo hakuna kompe. Yule kiongozi anaweza kutuunganisha, yule kiongozi ni mcha Mungu, yule kiongozi ambaye ana wizi. Juzi amekuwa clear na DCI, ni mmoja tu, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hamwe nao nĩ mokereire mũnini wa president na mũbango wake wa gũkĩria ũtonga wa bũrũri kuma andũ a gĩkĩro gĩa thĩ, makĩmũria kĩrĩa kĩragirĩtie ateithĩrĩrie gũkĩria andũ aya kuma rĩrĩa thirikari ya Jubilee yoire wathani mwaka-inĩ wa 2013. Ulitembea nchi mzima ukaahidi watoto wetu laptop, haikuja, kwa hivyo ulikula. Ukatembea nchi mzima ukituahidi stadiums hazijajengwa, kwa hivyo ulikula. Ukatembea Kenya mzima ukisema tutapatia vijana wetu kazi, hakuna kazi, ulikula. Ndio unarudi hapa unaanza kuleta kasumba ya bottom up. Tumejua bottom up yako ni kukula Kenya umalize, na hatuwezi kukupatia uongozi 2022. Tumerufuka na mambo mengi itaendelea kutokea. Kwa hivyo wao wanafikiria watalala pande hii, walale pande hii. Tunawaambia waende chini, wapande juu, waende upande kwa upande. Tumewaona manyitĩrĩire atĩ kĩrĩa bũrũri ũyũ ũrabatara ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ mũndũ ũraũnyitithania arĩ na mabataro ma Kenya ngoro-inĩ yake. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.